شانزده آذار 1988 حلبجه ویکیپedیا حلبجه ناوند حلبجه‌ای به تیپین لاتینی الفبای عربی حلبجه حرم کردستانیه. حلبجه باجارک الحرم کردستانیه. پایتخت پارێزگا حلبجه‌یه لباشوری کردستانیه. به باکوری روجلات بغداد دکوه 14 کیلومترش سینور ایرانیه. بازار حلبجه بجهه کو وک حورامان تیزانین د سینوری عراق و ایرانی ده پیدا درێژ دبه. حلبجه آلیه باکور روجلات ده به حورامان و شهرن و هاتیه دورپش کرن. بالام پو ریزچیا لباشور جمعی سیروانه لروجاوای حلبجه کردن لبازار حلبجه پرانی به دفوکا سورانی یا کردی داخوه. لهنه کندن لدردوره به زمان حورامان نی حورامی جی داخوه. دیروگا کونار حلبجه خودی دیروگا کونه کولینا هری نیزاد آرکئولوژیک آلی باکر آوا پشتراست که ده گورستانه ده گوری انگله کی شخصیت دیروگی هنه وک احمد مختار جاف، طیار بگ جاف و عادله خانم. به طبقه 2009 لباجار عربی لی سه گورستانین 100 ساله حفدمین هاتو بودیتن. هنک شافکانی پیش نیاز دکه کو اف باجاره خودی دیروگا گله کی کوناره. بگوتنا چافکانیه اف باجاره با آلی عثمانی انول در دوره 1805 هاتیه آوا کرن. لی پیشکتن نودم داویا 100 ساله بیستمین ده دست پیکریه. یکمین پستخانه 1924 ده هاتیه وکرن و یکمین دبستان ده سالن پیده و بویه. فروشتهین قیصر پاشا و حمید بگش ده سال 1932 ده هاتیه آوا کرن. الکتریک نگیشته بویه باجر حتانی 1940. دستپیکا 100 ساله بیستمین ده گلک لشکرین بریتانی لباجارین حلبجه بون. دما یکمین شهر جهانی ده. عادله خانم جیانا گلک لشکرین بریتانی پاراست بو. بریتانیا وکناوی خان بهادور برومت قالاوی دکرن. کچمیرا جسور. او با آوا کرنا زندان نو جی برپرسیار بو. بجه کرنا دادگهین عدالتی کو او سروکی یکمینه و فروشگاه نو آوا کریه. ددما کمکجیا انفالا دولتا عراقی ده ددما آذار 1987 و گلان 1989 ده گلان 1987 ده جبو همبری دانا پیشمرگه گانی عشقان و مردانه به تمامی هاتبو جیبرن. لی حلبجه گلکی زورکش ددما کامپانیا انفال دادید. صدام حسین با آویا کی دجوار دخواست شورش کردن بقدینه. کمکجیا حلبجه ده 16 آذار 1988 ده بالافرین شریین ارتش عراقی بمبین کیمیایی باراندن سر باجار حلبجه. ده نوا چند ساعت اندل ده حلبجه و در دوراوی به هزاران کرد مرن و به 10,000 کرد جی سقطمان. هریشا کیمیایی گریلاین کرد پشمرگه به صدما پشتی گرتنا ایرانی ده داویا شر عراق ایرانی ده هات بگرتن. ده ساعت 11 سوه ده آذار 16 1988 پشتی در روزان باجر هات بو توپاران کرن. بالافرین عراقی بمبین کیمیایی لسر باجر دا باراندن. باجارو در دورا باجر با بمبیان تشبوینا هریشات بو. آگری توپان و چکن کیمیایی ده هات باراندن. لداویه هات پشتاس کرن کو اف ویران کرنا هری مزن بو. بکیمانی 500 کسان شیان خوش دستا و ده انجام هریشا کیمیایی ده به تخمینی 7,000 کس جی بریندار بون. آنجی کیشا نخوشی دریج لی قومی. یلا قربانی لباجار حلبجه کرد بون. هاوین گرمه درباست بن زفستان جی شلی و خوش درباست به. کردستان خواسری. لچیان حتانی روجلاتا حلبجه هنک چکدارین اسلامی انصار الاسلام دفرک بچوک ده 2000 زیاد داگر کربون. پیشمرگین یکتیان اجتماعی کردستان یعنی که انجی پوک با آلیکاریا امریکا و دستپیکا 2003 ده ایرش برن سر حرمی. باجار وکن نافندا اولا اسلامی ما.
لê ji ber ku Kurdan di 1991 de hinek xwe serî li Kurdistanê qezenc kirin, Helepçe jî di nav de bajarekî nû hate avakirin ku piştre gelek pênaberên Kurd li wir hatin bicih kirin. Bajarê nû wek bi navê Helepçe taze an jî Helepçe nû îro derdora 9,000 malbat lê dijîn. Herêma Kurdistanê hinekî hewldan ku çardin bajêr ava bikin, piştî 2003 çardin avakirina hinek malan dest pê kir û rêçek ji bo Helepçe pê raxistin. Monumentek jî ji bo pîranîna kesên tuşbûyîna êrişa kîmyayî hatibû hate avakirin. Lê kesên li Helepçeyê de jî ji bo kêmasiya xizmeta hêsan gazinde dikirin. Di 2006 de salvegera êrişa gazê de li Helepçeyê xwe pêşandenek hilweşiya. Li derdora 7,000 kesan li dijî cardin avakirina bajêr protesto kirin. Ji bo bala xwe bide pêşaniyên bi nû ve avakirinê. Digotin rayadar pirsgirêkên rast yên pêşaniyên nabîne. Rê hatin girtin û agir bi monumentumê xistin. Polîsan guleberdan xwe peşandana û zarokekî 14 salî hate kuştin û gelek kes jî birîndar bû. Dema nûjen. Li 2018 de bername de hat ragihandin ku wê ji bo Helepçe balafirgeheke ava bike. 12/2017 di saet 9:18 ya paşî de herdejek rû da. Erdhej 30 kilometre li başûr rojavayê Helepçê. Gelekî spas ji bo ku ez guhdarî kirim. Xatirê we li xwe baş binere. Helepçe wê ti carî neyê bîr kirin.